Қараны Чыңгыз көрінсе, Қырғыз ел қошы көрінөт. Қырғыздың алып жазуучусу Данышман Чыңгыз Айтматов атындағы эл аралык сыйлык. Международная премия имени великого кыргызского мыслителя Чингиза Айтматова. International Literary Prize named автор Чингиз Айтматов. Кыргызларын ветөм дүрк дүниясынын дүнияча үнлü бүйүк ве билги язары Чингиз Айтматовын анысына Казахстан Dünya Халклары Язарлар Бирлиги, Türkiye Avrazya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Dernekleri Federasyonu, Kırgız Cumhuriyeti Yazarlar ve Sanatkarlar Uluslararası Birliği'nin ortaklaşa düzenledikleri Türk dünyasının büyük yazarı ve şairi online festivali. Birinci derece. Darika Жалгасынова, Kırgızistan. Murat Haydar Oğlu, Türkiye. Necdet Ekiji, Türkiye. Cahit Günay, Türkiye. Adile Nezer, Azerbaycan. Azel Fikret, Azerbaycan. Bahtiyar Sultanbekov, Kırgızistan. Tungышпай Турегелдиев, Казахстан. Умит Битенова, Казахстан. Jahongir Bakhtiyorzoде, Өзбекстан. Шайра Касмалиева, Кыргызстан. Бусурман Одуракаев, Кыргызстан. Экинчи даража. Гульсайра Момунова, Кыргызстан. Базаргүл Кожоева, Россия. Замира Жантаева, Кыргызстан. Сытки Демир, Türkiye. Кадыр Султан Нусипкан, Казахстан. Üçüncü даража. Кундузбү Мамытова, Кыргызстан. Ашира Кулишева, Кыргызстан. Cengiz Gül Abdı Kasım, Казахстан. Кайрат Ахмет, Казахстан. Кадыр Султан Нусипхан, Казахстан. Кыргыздын залкар төкмө акын манашчысы Элмирбек Иманалиев атындагы эл аралык сыйлык. Международная премия имени великого кыргызского поэта манашчы Элмирбека Иманалиева. The International Poet манашчы Элмирбек Иманалиев Award. Кыргызларын яны арамыздан айрылан шайыры манашчысы ве büyük озаны Элмирбек Иманалиевин анысына Казахстан Dünya Халклары Язарлар Бирлиги, Türkiye Avrazya Sanat Kültür Edebiyat ve Bilim Dernekleri Federasyonu, Kırgız Cumhuriyeti Yazarlar ve Sanatkarlar Uluslararası Birliği'nin ortaklaşa düzenledikleri Türk dünyasının büyük şairi online festivalinde. Birinci daraja. Adile Nezer, Azerbaycan. Murat Haydar Oğlu, Türkiye. Anara Ömirbekova, Kırgızistan. Bazargül Kojoyeva, Россия. Bahtiyar Sultanbekov, Kırgız Respublikası. Eldar Attoqurov, Kırgız Respublikası. Zamira Jantayeva, Kırgız Respublikası. Ashira Kulisheva, Kırgız Respublikası. Bolat Kurmangacı, Kazakistan. Kanat Davulbayev, Kazakistan. Turuzbek Adalbek, Kazakistan. Madiyar Ospanov, Kazakistan. Üçüncü daraja. Sadık Karayev, Azerbaycan. Jalil Eshenkulov, Kırgız Respublikası. Sıtki Demir, Türkiye. Nurzada Kamçıbekova, Kırgızistan. Lira Toktoraliyeva, Kırgızistan. Raysa Ahan kızı, Kazakistan. Kadir Sultan Nusiphan, Kazakistan. Bayan Telenshina, Kazakistan. Abdı Nagim Köşer, Kazakistan. Abdil Tavukkel Ulu, Kazakistan. Şınadil Muhan Ulu, Kazakistan. Saylauhan Julanov, Kazakistan. Turuzbek Adılbek, Kazakistan. Guljanat Kenjalina, Kazakistan. Kanat Davulbayev, Казахстан. Abdı Nagim Köşer, Казахстан. Алибек Тойлыбай, Казахстан. Уважаемые участники онлайн-фестиваля, хочу выразить свою благодарность за активное участие. Спасибо вам огромное. Я вас всех люблю.